reka nkwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we udukurikiranye muri aka kanya. Twizera ko aho hose ukomeje kubererwa neza kuri we udukurikiranye uherereye hano muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Twifurije rero gukomeza kugubwa neza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2024. Tugarutse rero mu makuru adasanzwe aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda habera imirwano itoroshye cyane, ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro ryacyo harimo Wagner Group, Abasadek, Abacancuro, Abarundi ndetse n'abandi baje gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda ukora mu nkokora umusubirizo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza rero amagingo ngaya imyaka isaga 3 irashize umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda uharangana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda rero habera imirwano ikomeye cyane, ikomeje kugenda ibahuza ndetse kugeza amagingo ngaya muri teritwari ya Rucuro bavuga ko M23 irimo iragenzura ku buryo bungana na 95% ndetse ahandi muri Masisi M23 bavuga ko iri kuhagenzura ku rugero rungana na 80%. Muri Rubero, Butembo hose M23 ikomeje kugenda yigarura ibice bigiye bitandukanye. Kugeza rero amagingo ngaya ni ikibazo gikomeje kugenda gikomerera igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ari nako kandi gikomeje kugenda cyongera imbaraga mu byerekeranye n'igisirikare. Aho rero kugeza muri iki gitondo amwe makuru atugezeho yizewe aturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rurwanira mu kirere. Amakuru atugezeho nuko bikomeje kugenda bivugwa ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirwanira mu kirere kirimo kirarambagiza indege ikoreshwa mu mirwano. Ni mu gihe kandi hari hasanzwe hakoreshwa indege yirwanira mu kirere ya Sukhoi -25. Iyi ni indege rero ifite ikoranabuhanga rishaje nk'uko abakomeza kugenda babivuga, bikomeje kugenda bitangazwa rero n'amakuru yakomeje kugenda atangazwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Aho rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kirarambagiza indege iri mu bwoko bwa Tejas Mk1. ni indege rero ifite ubudahangarwa mu byerekeranye n'imirwanire, ifite ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru. Kugeza rero amagingo ngaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kirwanira mu kirere kikaba gikomeje kugenda kirambagiza iyo ndege izaturuka mu Buhinde. Namwe makuru rero akomeye cyane twari turamukanye akomeje kugenda aturuka muri ibyo bice bigiye bitandukanye ndetse muri teritwari ya Masisi na Rubero akomeje kugenda habera ibikorwa bidasanzwe bigamije kwitegura imirwano ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ishora amafaranga menshi mu byerekeranye n'igisirikare, ari nako kandi abaturage bakomeje kugenda bijutira ibyo byose bikomeje kugenda biba. Ayo mafaranga akomeje kugenda ashorwa mu byerekeranye n'igisirikare ni amafaranga yakabaye abarengera mu bikorwa by'iterambere, ariko kugeza amagingo ngaya bamwe mu baturage bakaba bashimangira ko babayeho nabi, ari nako kandi bashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburangare mu byerekeranye no kuba bakomeje kugenda barebera ibiba byose bikomeje kugenda biba ibitari byiza, bikomeje kugenda bigira ingaruka ku baturage. Kugeza rero amagingo ngaya ni bikomeje kugenda bitangazwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kigiye kugaba ibitero bikarundura ku mutwe wa M23 bikoresheje indege zigiye zitandukanye, nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abitangaza ko iyi ndege igamije kuzaza ndetse ikagaba ibitero ku buryo bukomeye cyane. Aho rero iyi ndege ifite ubuhanga cyangwa se yakoranywe ikoranabuhanga rimwe riharitse mu byerekeranye n'imirwanire, kugaba ibitero, kurasa ibisasu kure cyane ndetse no gukontorora ku butaka ndetse no mu kirere. Iyi ndege rero ikaba igamije kuba yakontorora ikirere cyo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni indege rero iri mu bwoko bwa Just Mk1. Ni indege rero ikaba igiye gushorwaho akayabo k'amafaranga menshi cyane, nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa. Umutwe wa M23 ukomeje kugenda uhereza gasopo ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigabaho ibitero, ndetse iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo bakaba bakomeje kugenda bagaba ibyo bitero karundura, ibitero cuma kuri umutwe wa M23 mu bice kandi byegereyemo
bikorerwamo cyangwa se bituwemo n'abaturage bagiye batandukanye, ari nako kandi bitero bikomeje kugenda bigira ingaruka ku baturage, aho rero bimwe mu bikorwa remezo bikomeje kugenda bihatsikira, ndetse kugeza ubu ngubu bamwe mu baturage bakomeje kugenda bahunga ibyabo, ndetse abandi bahohoterwa ku buryo bukomeye cyane. Imyitozo ikaze irakomeje, ndetse ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikora imyitozo karundura, imyitozo karahabutaka. Ni imyitozo rero igamije kuba bakongera ubumenyi, dore ko kenshi bakomeje kugenda bashinjwa kuba nta myitozo bafite, ariko ari nayo mpamvu kenshi bakomeje kugenda batsindwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, batsindwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Bahamya ko uyu mutwe wa M23 ufite imyitozo karundura, imyitozo idasanzwe, ndetse yo kurwanira mu bice bigiye bitandukanye, haba ku butaka ndetse no mu mashyamba, no kugaba ibitero bidasanzwe. Kugeza rero ubu ngubu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kugenda gishinjwa kuba nta myitozo gifite, ari nako kandi bakomeje kugenda bavuga ko byerekeranye n'ubumenyi, byerekeranye n'imirwanire ntabyo bafite, ari mpamvu bakomeje kugenda bitabaza bamwe mu basirikare ba MONUSCO bakomeje kugenda baha imyitozo idasanzwe yo kuba rero bakomeje kugenda bongera ubumenyi mu byerekeranye no kugaba ibitero, kurwanira amashyamba ndetse no mu misozi, dore ko aricyo M23 ibasha, ari mpamvu ibikomeje kugenda ibatsinda umusubirizo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi gikomeje kugenda kideployingayo abasirikare benshi cyane kugeza amagingo ngaya, no mu bice bya Sake, mu nkengero z'umujyi wa Goma, ahitwa muri mu nkengero za teritwari ya Nyiragongo. Hakomeje kugenda hongerwa abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni bikorwa bikomeje kugenda bikorwa n'iki gisirikare bigamije kuba bakomeje kugenda bakumira ibitero by'umutwe twaje intwaro wa M23, dore ko rero no mu mujyi wa Goma bakomeje kugenda bikanga bikomeye cyane ko uyu mutwe wa M23 waba ugiye kugenda cyangwa se waba ugiye kuhigarurira, dore ko hari hashize imyaka itari mike cyane uyu mutwe wa M23 utakaje uyu mujyi wa Goma, dore ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abasirikare ba SADC barwanyije uyu mutwe wa M23 bakaza kukura muri uyu mujyi wa Goma. Ari mpamvu rero kugeza amagingo ngaya uyu mutwe wa M23 wifuza kwigarurira uyu mujyi wa Goma, nk'uko rero abaturage bakomeza kugenda babitangaza bavuga ko bifuza ubufasha bw'uyu mutwe wa M23, nk'uko umuvugizi rero mu bya politike Bwana Lawrence Kanyuka ukomeje kugenda abitangaza binyujije ku mbuga zigiye zitandukanye, aho rero akomeje kugenda atangaza ko bikomeje kugenda bikorerwa abaturage bo mu mujyi wa Goma ari ibikorwa bitari byiza kandi ari ibikorwa by'ubunyamaswa bikomeje kugenda bikorerwa abaturage bo muri teritwari ya Nyiragongo. Kugeza rero amagingo ngaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba cyarashizeho uburyo bugiye butandukanye bwo gukumira ibitero by'umutwe wa M23 bishobora kuzagabwa muri uyu mujyi wa Goma, dore ko bashyizeho za bariyeri zigiye zitandukanye, ariko kandi bakomeje kugenda baka ibyangombwa abaturage bakora urujya n'uruza muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bakakubaka ibyangombwa basanga rero unavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagahita baguta muri yombi, kuko bahita batekereza ko banakeka ko ukorana n'umutwe twaje intwaro wa M23. Bamwe rero mu baturage bakomeje kugenda batabwa muri yombi bagafungwa bitewe n'uko bakomeje kugenda bakekwaho kuba bakorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi ngibi rero bikaza kuba bituma igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigaba cyangwa se gifata ingamba zigiye zitandukanye. Ni mu gihe kandi bamwe mu basirikare bo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bakomeje kugenda bashinjwa ubugambanyi rero budasanzwe bukomeje kugenda bavuga ko ubugambanyi babugamije kuba bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC batanga amakuru kuri uyu mutwe wa M23. Nuko rero dushoje amakuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024. Tukomeza rero kukwifuriza gukomeza kugubwa neza. Nimba warameje ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, ni by'agaciro gakomeye cyane. Nawe rero fata isegonda rimwe cyangwa abiri ukande subscribe, tuye tubasha kubana amakuru agezweho abakomeje kugenda avugirwa hirya no hino ku isi. Reka nkwifurize rero gukomeza kugubwa neza, ugire umunsi mwiza, ubane n'Imana.